Dobrodošli u moj novi video. Danas pravimo pizza testo koje je gotovo za 30 minuta. Recept možete pronaći u komentaru koji ću pinovati. Prvo merim brašno, koristim brašno koje je baš za picu ili tip 00. Nije bitno koji je proizvođač brašna, bitno je samo da je tip 00 ili da piše da je brašno za picu. Zatim u to brašno odmah dodajemo sol i dobro promešamo. Sada prelazimo na kvasac, u mlaku vodu dodajem šećer i dodajem malo svežeg kvasca, tačne mere ću ostaviti u komentaru. Ako nemate sveži kvasac ili ne volite koristiti sveži kvasac, možete staviti i suvi, ali tada ide cijela kesica suvog kvasca. Sad ćemo sve to da lepo razmutimo, da se istopi kvasac i šećer i ostavit ćemo neki 10 minuta da se kvasac aktivira. Kada se kvasac aktivirao, možemo dodati učiniju u kojoj smo već pripremili brašno i so i zatim dodajemo još maslinovo ulje. Sad sve to umutimo sa varjačom, da znate testo će biti lepljivije i treba da bude tako. Brašno ćemo još da dodajemo nekih otprilike od 50 do 100 grama u zavisnosti toga koliko će vam se lepiti testo, pošto sad je potrebno malo vremena i malo snage uložiti. Sada prelazimo na radnu površinu. Ovdje dodajemo brašno samo u početku, prvi par minuta, vidjet ćete poslije kako nema potrebe da se dodaje brašno. Znači samo sad u početku dok se god lepi i za ruke i za radnu površinu, a vidjet ćete kako vremenom razvija gluten i kako će postati elastično testo. Ovo treba da mesimo nekih 10 minuta. Ovdje vidite kako više ne moramo da dodajemo brašno i ovdje se i dalje malo lepi, ali nema potrebe dodavati više brašna zato što nije strašno to što se lepi ni za ruke ni za radnu površinu, lepo se odvaja. Znači nije ono da se lepi i da ostane zalepljeno za ruku ili radnu površinu. Čim vidite da se ovako odvaja, prestanite sa dodavanjem brašna, ali nastavite da mesite ovako dok ne dobijete elastično testo. Kažem, neki 10 minuta je potrebno. Zatim testo vraćamo u činiju koju smo mesili, nema potrebe da prljamo drugu činiju. Zatim prekrijemo sa krpom i ostavljamo pola sata na toplom da naraste. Nakon pola sata vidite kako izgleda testo i kada ga pipnemo posle pola sata, testo se vraća, znači ne ostane udubljenje od prsta. Od ovog testa imam za dve veće pice, prečnika otprilike 24 cm. Zatim ove oblikujemo testo u dve loptice i onda počinjemo sa razvijanjem jedne pa druge. U ovom receptu ne koristimo oklagiju, nego razvijamo, pritiskamo prstima i širimo testo, ili ova druga opcija da držite za rubove i da od same težine testa da se ono samo raširi. Možete kombinovati i jednu i drugu metodu kako vam je lakše, samo nemojte koristiti oklagiju kako ne bi izbili sav vazduh iz testa. Zatim stavljamo nade po želji. Ja sam koristila kuvani paradajz sa bosiljkom, zatim sam posula origano, stavila šampinjone, šunkaricu i trapist. Od nadeja možete koristiti bilo šta. Ovdje je bio naglasak na samom receptu za testo. Ako se pitate zašto je pizza na tepsiji koja je naopako, u principu ona mi služi kao lopatica za picu, pošto još uvijek nisam nabavila.
Zatim upala sam rernu da se greje na 250 stepeni, pošto je to kod mene najjače, a ako imate jače stavite i jače, ali onda se pizza peče kraće. Ja sam zagrejala sa rernom i kamen za picu, tako da ako imate kamen koriste ga, jako velika razlika kad se peče na kamenu ili u tepsiji. A ako pečete na 250 stepeni na kamenu, peče se oko 8 minuta. Nadam se da ćete isprobati ovaj recept. Znači za ovo testo čekamo samo 30 minuta da nadođe, a dobijemo poprilično sličan rezultat kao i testo koje se čeka 48 sati. Ne zaboravite da lajkujete video, ostavite komentar i da zapratite moj kanal kao znak podrške ukoliko do sad niste. Ovo testo tako lepo miriše i prelepo je. Čućete na kraju koliko je ćerkica bila nestrpljiva, nije mogla da čeka da se ohladi. Uživajte, prijatno!